Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saam nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Kasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo umot ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken may sa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wen, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay inten Sabado. Wen dagasan kanto taggid dan taamapan iti ayanda Rosemary. Wen friend, agkita tanto nga rodan inten Sabado. Ni, agalas 12 man kaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan tinakiistorya kan nakisalsala. Ay, kasanwa akpa itan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan anabati dito'y salaan. Imunamot nga minan na nagawid ni Christy. Tinasayat, mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon, narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan di pa panam? Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Una, mangkitak iti motor ang mabalin ko apagpaytuludan. Awanin nabantekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid indon bigat. Ha? Oh, happy kas lanaklaat ka. Di kagdadang, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka din agkad-kad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas ngaramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kasla damat kadwa na simangpat. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae? Ganawan mo't naramdamag ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasapola na tulagan tayon ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ipanagkalay sa dagitan nak tayo, abalayan. Ha?
Inyawit anak mi anak mo. Iso na silang rodo sungbatan anak mi. Nanyaman dinapasama kadakwada. No siyakla maysa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, nga kami ito dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo, no kaano tipit siya, ti kasar na kita anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan na pasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida? Wen, amok da ita. Hanggang saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan na pasamak kadata. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kititakas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyo, saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, at Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, ang naglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito'y nanumo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka, kunam, Andrea. Wan Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addanton anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahuam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka? Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho ako kahit ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturuga kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kan to aglaba. Kaanon tupay nga'y? Aldaw ton Sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak. Awanan Ay kat makamu kameten amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan Basta da papanak. Di mon amwan no sa dino. Sumangpetak tulat ta inton kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no see, Ay, kas makita mat Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika na ang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend.
Anya ngamin ay tinapasamak. Apay akila at ti panagkalay sayo kini Franklin. Jak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag mat ti kalay sami. Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Jak amo, friend. Jak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga isutigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Tukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend? Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak lapang panunutan ti anak ko. Amangan no pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka ka di Franklin. Kay ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan nga malukog data? Kita mo no? Narunagana Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? Nusir muna na tumalangan. Tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamat. Abay, at di mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Ibagan! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanak. Tudno ka. Sino tilakin, ha? Ibagan mo sino? Awan na Ibagan! lamig. Awan! Awan! Basol yun dahito yung nagbanagak, tatang. Basol yun. Naapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan yung mantika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Ibang paglalaan ka no, asong batan ti anak da. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami mutan na nakapagkagkag kininanang mo? Nang rona, kada kami ngarod ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsaki di ngagpay sa anak ko. Jak man amo, no apay nga imanugot akmat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbababawiyak unay ti panakikalaisak kan kwa na, tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na, napasarunuan adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wan nga marigatan akmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bay ang takasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man, nanang. Barang da kayo tidanggan na. No kasta nga daramit, ibagam laang tao may kaaw-awiran ti apo ko.
Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod, nanang. Kat agyaman naklaunay, Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya ak iti inaramid ta. Apan ang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngamin ti kastaunay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot, tikas ta bakit? Nabayagan na ito panawan. Duan, ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamatla ang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid tala ang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat tala nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray ita taaddan anak da. Isumat lata nga iso. Kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kita konsensya. Kapag lang tagtaga rin. At danitan, agasawa na, at dan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga wawir ka na kitubing. Kan tulungan tamatlangan ito ka na kitibang sapsapol, iti balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitan! Ibatanak! Ayop ka! Mamuwag lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta, tatang. Idulin mo. Itigasta at aramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyamanak, tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Agam di kagda nagyiha. Ikarik, tulungan da ka amang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din, iti day tapang ngadang mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanag. Kadsi ka ang ngarod balasan ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyamanak, nanang. Amok at iyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita itinalablabas pa'y, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay, nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka makabrod. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitag manan ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasya nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manak nakam day ti at tao. Awan na nyaman na, nanang.
Talaga siguro akas ta ti biyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya akon maanusan ti kasjay nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon apan ang kabil na kanyak. Barang no isuntumot ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa nanang. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Loren ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet nga OFW dito'y Hong Kong. Balasang akpay iso asyak timang papaadal kadagiti dua akakabsat ko. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko nga aging gaita kat kasla nagrigat pailaang nga aklonan. Padas ang nagbalin aleksyon kanyak gapu itipan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawaat. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangi nga rod, talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga minitibisen. No saan tayo agtrabaho? Ay, wan nga rod Itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayam apos iti social media. Wen day talaan nga min ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wino ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan met ket iti dakes na no ag karapost da. Wen, ngam no maminsan, masubsobraan mat ngamin dagiti daduma. Dandan ni ipos damat amin na ama ipapanitibiyag da. Day talaan nga agpaisoain san. Di damot ken amo kontronan. Basta da siguro i-post da. Sige, post dalat na post. Hay, wen nga rod Angam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Diyay man kit di pagsayaatan? Tapno sana sayang ti katay ta dito'y asumanao. Wen nga rod sikanto mga mininsan. Sa balimot nga agpayson tinagturungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangan tapay, ta sa ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Wen ata, kaslag tudumat nga tinapigsa. Isa dinardaras ko natin nagawid, bakit? At kapi ka kaday ta itimplaan ka. Wen man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplaak iti kapem. Ay, wen gayam. Imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mag? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako, maitiigatang ko iti abunaw. Abunwak man nagtimulak agawad ken aba, tapno lumang tuda. At tuyan ti kapem lakay. Agyaman bakal. Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Wen man, maring nga dapay nabatay a kwartana. At damot siguro, tadi namat ipawpaw it amin ti sweldo na. Masigurado nga agur ornong matlaang dayjay.
Ibagam tuman nga raw no umawag takasaritak to ti anak ta bakay. Wan lakay. Ibagak to kan ni Joy, tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay. Hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Ha? Intun maminsan, ti pagpag na amlaang ngamin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayan. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. Ada kami birbiro ka. Iso ako na matumalangkyawa kita eh. Diyak ingagara ti mang dungparkin ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay. Sige, nagdardarasan. Ada ngaming birbiro ka. No kaya't mo, tulungan ka namang birok, miss. Ah? Ay, kwa. Ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman naklangan, sir. Mabit lang. Di ka agsara iti dalan ko, Aglisi ka, tamagnaak. Ang mga namabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya? Kaya't kung amin ti bumawi, gapoy ti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Iso ano mabalin, itod mo lang ang ti number mo. Wano ti Facebook account mo, takuntagan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka iti dalan ko, tani, agdardarasa. Pangaasim, tadi ka manaktak. Naglungkon. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsar mo kanya ka. Surusurutan naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Diyak makita ti rupa na. Partakak pa'y timag na. Manglikawag. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwag no talaga asursurutan nak. No kastaman bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Si Kamanan? Oh. Di mo sikat tinakadinlong parko itay ije mall. Nice meeting you the second time around, miss. Na, sursurutin naksaman. Ha? No kasta, si Kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamamam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga eh. Alyati madaydayaw nagan mo ading ko analapsat. Mabalin ka di. Awan oras ko ang makiginantil kan ka. Dita ka man lang. Oops! Kapit lang, miss. Di ka katiunay agsupsuplada. Kaya't ko lang mati makigayam kan ka. Isa relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaktak. Sige, tulungan kan ngagpalengke, miss. Nadagsan sa amot tibag na awit mo. Mutoy, tasya akong timangigam. Anya? Saan ka madlang ang sardingan? Naging gadi mo itod ti awit mo. Anya? Alan, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan tap no mabibiik. Di kagdanag, tas anak mo tamanagdakdakas. Kumusta amat nga tan ni Lore ni Jay abroad bakit? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag mo tan jay naudi nga inmawagan na. Natagtaga-inap ko kahit inirabi ay. Anya nga'y tinay-tagtagay na mo lakay. Nagawid kampay iday kat ada kadwa na alalaki. Inyam amuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalin ti agkalay sa agaputad dan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumatasan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga at daanan iti pamilya. Wen nga ron
Sapay nakaragragsak kampay ini ti anak ta iti tagtagailip ka. Ay tinasayaat awagam tuman kit day ta kumustain taman may. Sige, kaibagakto ka ni Joy, wano ka ni Binjay, tawagan ta ni Lorraine lakay. Uwin man bakit? No para kanya, awan matkit di siguro, ti madiakay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya aglaang mo't tapno ada pangibas-basaran na no bilang laang. Una, tadi tay matamong agpaysaw dagiti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan samat awag mo insan. Kaslay tay pa'y nga agun-on iti messenger mo. Adun sakit di ti kachat mo Ay na, Jayman stalker ko idi napanalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag. Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay wow! Sana all insan. Sino ngayon matday ta nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istorya ang tibiyag na. Nga uray jak matdamdamagan. Taga ano ngayon mat kano day ta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumot. May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki day to iti mismo a kumpare na. Kasta? Uninsan. Iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga insan. Di ka unay agtaltalak. Di ka basta mamati iti uray asino. Laglagi pa mga addakan dito'y adayo. Titawan ti sabalya pagtalkam no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, kat agyaman at iti kanayon apanang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No kasta, masolo kang arot ita. Ha? Kayat ko asawan, mabalin mo't siguro nga agsarsarita ta, aging ganyan malam. Anya? Grabe ka mo't Edgar. Sobra mo't tanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti maki-istorya ay ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Sika mo, di ka malamaangawan ako na. Ay napasensya kan Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig ang makiin-in istorya ay ti mabayag. Masikuraan no kwa. Mas kayat ko pa'y ti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kadwa. Nungay siya, kayat nagkadiya makadwa? Ha? No okay lang kan ka, agsarak ta ita. Total, day off mo man. Mapantag paspasyar, tapno makaliwaksay ka mata. Sana puro trabaho. Sa dino nga'y kumamot ti pagpasyaran ta. Adda amok apapananta. Mayat ijay, tapres ko ti angin. Adda pa'y amok na ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita agto inton madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka ka din nagkid-kid. Di ka mataragang, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan to inton madamdama. Apaman amalpas ko ti aramidak, Edgar. Mapanakaon ba kayo? Nagsapa kamutan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwan atap no adamalpas ka. Napudot tuman nga minan inton aldaw no kwa. Namigat kan aya. Saan pa'y? Nagkapiak laang. Umayak to mamigat inton madamdama. Sige nga raw. Agluto akto inton madamdama iti sidaan tayaw. Way, nala, mapanakaw tanay. Mapan ko pa'y iwayway na iti dingon tayaw. Wan, mangburas kan tuman iti utong kan pariyata isagpaw kunto iti dengdengag inton aldaw. Yawan, sige, mapanakaw ba kayo? Hello, Nanang.
Naalayo ka din timpawit ko? Wan, anak ko. Ingtad kumatan kadag iti kakapsat mo ti inbilin mo nga allowance da. Kasta matan ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Kat, kumusta kayo matditan? Ay na, okay kami laang mat anak ko. Sigakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mo't dito'y nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpot tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpot kan man nakaawat nga amo. Saan akas ka dagiti dadto mga stricto piman dagiti amo da? Wananang, day tamot ti kanayon ko apagyamyamanan. Ningay matkasinsin mo Milven, kumusta mo tan? Agkit kita kayo matlaang kadidita? Wananang, pasaray agkita kami mo't no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot tan ti panagbakasyon na. Kasla iso ngamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Wan, nalpas nga minan ti kontrata na nanang. Nukasta, saanan nga agsuble? Di na pa'y kanuam mo nanang. Kitaan nanto ka no? Di kat awan ton katwam di tanak ko. Adumat kit din atin na amok dito'y nanang. Saan akas ididamo, ani insan Melvin lang ti amok. Ay kat mayat ang araw, nukasta. Wananang, o sige, taituloy ko manin tagtrabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige anak ko, agan anad ka ditawan. Wananang, kastamot kada kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga adagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tiriknakan ko na. Panagrik kat mapukaw amin abambanok ko no kastoy akatetex ko. Nang runa no kasday nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsarak kami iti personal. Ay, Jackson malapdan tiriknak nga gayat kan ko na. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend ko. Umawawag man ang tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Asong batak. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgam tikid daw kung agsarak ta, Lauren. Kasano kat dagulit kamot ngamin? Anya itayin tay ko ng mga ibagam kanya? Kwa, namin emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpa lang iti kwartam dita, Lauren. Ha? Di ka matanagan. Tay sublik mo't lang dagos, apaman ngagsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti bulodam? Nagdapan na kabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kwa. Awan mo't kas na akwartak. Kaipaw-pawit ko lang amin kadananang idinaminsan akalman. O sige, oray na itakagudwa lang arudan. Tasakto agkita iti mabalin ko apagbuludan iti daddo mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman ak, Lauren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling laeng. Oh, sigurado ka? Wen, awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan laeng iti oras. Kat no dandan ni inaldaw kan rinabi kayon samat nga aging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay na, saan aday dayjay insan? Normal laeng apanagpasyar ti aggayim dayjay. Okay.
Di kan pilitin amang ibaga iti pudno insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagakkan ka. Ay wan insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan dagiti kanayon mo nga ibaga kanya. Nasaya at matngarod no kasta insan. Utak ti pagandarem ditoy. San a puso? Tanunalok ng ti pusom. Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Loren. Anya? Please. Angam Edgar. Naatake nga ninanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo. Isa pang asim ka di ata pabuludan nakmanan. Dakkelan tinabulod mo kanyak, Edgar. Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita. Di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taitad ko matlangad ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam no agsweldo ka. Awan matititad mo. Ha? Ay, ako ha. Itad kunton hintun sumarunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Loren. Please. Awan nga mina na talaga ti masit ka. Isa pa nga asim ka di at pabuludan ako. Please. Amangan no addapay kwartam dita mabalin ko abuludan, insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pangan anwam kumaayay ti buludan. Ipawit ko kada nanang. Simro kanuman ngaminan ti high blood ni tatang. Iso nga intaray da iji ospital. Kat kasapulan da ti kwarta agastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka di mo ipaw-paw it amin na kwartam. Mangibati ka matapno adda alaam no kasta nga adda emergency. Agpudno ka man kaniya, kinsan? Ha? Adan samot ng tadamiti kwartam. Binulod ngamin ni Edgar, insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met 20 kwarta a binulod na. Day tangarot ti parikot, insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat ngaminan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ay, ribo-ribo mata, insan. Manungarod. Kurang-kurang 80,000, insan. Anya? Nagdakilan ngay insan. Di mat kanayon ko ngay bagaken ka. Adi ka basta-basta nga agtalak. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Ay, jak marud amo, insan. Jak amo no apay a pinabulbuludak. Ti amo kakat isubli na matlaang adagos. Ay, awanan, insan. Agbabawi akman ngam naladawon ti amin. Ay sus! Awanan insan. Binodol-bodol na kanday dyan nga igar. Wan nga rod, insan. Kunak nupod no nga ay-ayatan nak. Ngam saan matgayam, ta pinagkwartaan naklaan. Panagkunakit saan nga agpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwam! Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal
liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin kadagiti likes ken comments yo. Sapay kuma tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsaronopay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Rigi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat takayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko ajak to pulos malipatan. Ubingak paylaeng nariknakon a babae tiriknak. 1 Miss F, may saak a bakla. Ket iti kaano man jak to pulos ibain daytoy a kinatao. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, di masabat ko. Nakasalikad mo, titibon na. Mapansiguro iya talon. Ay, sigurado, ngayaban nak man na sumurkin ko na. Ay, masapa lang makapanunod ak itirason ko. Iti kasta, di nakpilitan sumurot. Rigi, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni talon. Inta ka nung tulungan ni Papangagarado. Ay na, sigalatan ti mapan Manong. Nagatungan min assignment ko. Ay apo, by am that assignment, tamabalin mo nga ramidin intun rabi eh. San nga ro tamabalin? Tado day jay. Kan may sa, adupay taramidag a project ko Manong. Oho, rason mo lang manan dayta. Agrumpot kagit din, tanay, maluman. Sigal tanaminan timapan Manong. Ato nga ro ti assignment ko kulakit. Assignment nga. Masadutak ko lang gid diya. Adupay lang ang rason mo. Oy, best! Asino manen aya ti pagpanpantasyam dita. Ha? Ay kwa, best. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin tikit kitaam? Ay, pakabasula ka diti agayat, best. Dayta ka manen ako nak, best. Mabalin ka di? Lipat mo dayta, Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga, adi na kaya tikaskan ka? When best, ang moment, a crush na crush ko ni Jerwin. San ka ti? Alawanan, ada ako dita, best. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat, awan ti mabalin mo, best. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko tehet ko kenkwa na best. Ay, nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga ang best. Jaksar din nga ni Jerwin. Aging kakayatan na. Uray adan girlfriend na. Kasta ka di? Anya? Atun girlfriend Jerwin ko na. Kitwan mat, adan. Kaeskwelaan na matlaang. Iso adikan mang namnama, Reggie. Magbiro kalangan iti sabali apang hibaw ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y best? Uy, best, itaam Ada nag-friend request ka niya. Gwapo man ti profile picture na. Na, kita man best. Atoy, Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. I-add friend ko man. niya? Tapos ang lang nga sikat yung makikita. Di gwapo, best. Oh, God. Kumusta? Riniplyan na ka din ni Lander, best? Was, best. Di naman insisin message ko. Iso anak umaak.
Diyan akong kinulit pa eh. Saan na kasiguro at type, best? Hay, nalapit akas na best. Aklo nagsantigasat ko. Gasat mo nga anya, best. At talagang awanin ti mga yat kanyak. Ang pakalalaki aksan. Iti kasta, sa anak ko na masakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw dya amok. Sige man nga, Rod. Agpakalalaki ka nga, Rodan. Mangaram ka iti babae. Tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko, Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta pes. Sa-isaya at langin agbaakak. Ngam ti makiasawa iti patak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulakit di pes. Nangaruna ti kastoy pa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon. Agabrod ka? Pamanila kami pes. Into next week. Ijaya kayan damanang ko nga bakasyon. Kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamot cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring matang. Sampai nakapudpudo ti panawan. Agbuyak man laang ni ti YouTube. Ni, at nag-message. Pasak man pa. Nag-reply ni Landar. Replyak. Kalpasan na. I-stalk ko ti account na. When best, imba ka kaming kinkwa na mo ipapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon na matsika. Legit ba't lang ka di dayta, best? Legit, best. Tipno kanahin ko nga, Rod, akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na, nadan kayo matlangan iti komunikasyon ka ni Lander. Wan nga, Rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman matawawagan kan itetext ti crush na crush mo. Ay, isungarutan tinagbaling alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asan mo tinagtext un umawang lang ni Lander? Sabi tsak makontak ti number na. Anyatan din napasamak kinukuha na. Uway kumamit mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur di kastoy. Magpakatak sa langit kinimanang kong tagawit ak pilangin di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito amariklik na. Kaya't mo asawan. Talaga di na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best, isa pa nagkunak. Katrumpang na lang alipati ko na dyan tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saan? Talaga dakon kayan. Kanahin nakmat lang apasakitan. Iso nga, let go ko na siya. Makamumot din itibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pailaang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag dito'y, talapresko ti angin. Sanang kasi di unag, akas la impirno ti putot, no? Tawag ko Sino nga? Ha? Ni Landerman? Sumbata ka? Hello?
Ready? Anya, ngay matikon kinan mo. Tainawagan na pilaan. Di mat-inblock mo tinumber ko. Agraman ti Facebook ko. Ita, umawawag ka man eh. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, kwan. Tsak ingagaratin ang i-blocking ka. Medyo busy kami ni trabaho. So sorry ha. No'y takla ng imawan. Saan nga man ay arason day tananda? Oray busy ka. Saan mo man tamasapong i-block na? Wanan. Basol ko. Sorry nga Ruden. Pasensya ka lang adamatrik na kamasaktan. Sa anak may ayam. Ano na umakan? Mabalin mo latan ngay bilang. Kat sublanak intum kayket mo laeng. Lipatin akon. Kat lipatin kamatan. Ay, san Ariji? Pangasim. Pati mo kumangot aramidon di kasta. Sorry ka din Kahit kung kita ta. Umayak di tayo nyo. E di kasta makabawi akmat. Ang kita ta ko nam? Wan. Ikarit na takin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Adakin ka tayo talantar. Condolence, girl. Makipag-greet na kami iti ipupusay ni uncle mo, best. Agyaman ak best. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di uray into narabiin. Kita kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulatan ni Tisigon. Tasa tayong tagigita na mapanidya balay da uncle. Okay. Into narabiin nga Ruden ti ipapantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo dun. It is a good a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaidna, Ha? Ay, kuha nga min best. Agtetics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulit. Kaya't nakamuti mapanidya balay. Ibagam kan ko, na. Nga dalakad tayo ita. Imbagakon, best. O, kan anya kay ti kunana. Awan pa'y matreply na, best. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day jayan. Nagbayag kayo matan. Itayak pa nga guru oray dito eh. Pasensya kan. Nagnag na kami. So medyo napayagan kami. Imbagin ka tanakamotor ka. Iso na bibi, iti pa nagbiyahe. Adayupay ka dito, iti balay na uncle mo. Asitigan. Agang kas ka nga Rodan, itulod ka. Ay saan? Kas ano ngay matagiti ka kadwa? Alangan mat nga ibati kita. Sa nabane, tas idagmatan. Magmagna kami latan. Mabitla nga Rod, tamang kita kiti pangiparadaag dito motor ko. Sumurot akmat. Magmagna ka man, kasta ka di? Gito na. Dahil talaga, makipagpag na akmat na. Tadi mo mat kaya ti agang kas iti motor ko. Nadyayin ti balay dangkel ko. Medyo adayo mat ti pinagna tayo. Anya nga dayo? Asidaglaang anya? Saan ka siguro asanay amagmag na? Iso asang kay bagam ti adayo. Ha? Siguro. Ura si daglaang nga mutmotor. Wow! Iba talaga pag rich kid, anya. Sanmat. Alam tayo, Reggie. Pindayin tayo kwanta. Ibagla nga pag merindayo, hinton matandama. Ay, saanan? Tsak tayot nga watin dito ang kwarta. Kwartam dahi ta. Iso nga idulin mo, Anyamatan. Nakakulit mo tanday ito alanta. Nabartag sa amat ti loko. Text at text. Hay, naku. Parang playak latan. Tadi namat ko na. Tanag-text manin. Grabe in. Apay, di kay agawin. Replyak na lang. Agawid kami inton madamdama. Ay, sus! Ada man text man. Ada dito'y kalsad na. Mabaling ka di arumwar ka.
urayin ka dito, Irwa. Anya nga tayat ibagana. Hay, rumwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw ko, Reggie. Nung nagbalik kami ngamin, api aya. Anya ti ibagam. Sakpay pumano ka. Kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat ti makam mo, lanta. Oh. Pudno ka di tayo ito'y. Sana ka nila nagtagtaga-inip. Diyos ko, Lord. Sige ha. Nagpakada ko. Katagyaman akmanin ha. Awagan kanto apama na makaawid ha, Reggie. Awanan pa hindi jalan te. Talagang sangit di ang pag-ayaman naklaan. Kalpasan ti panangagag na kanya. Saan man na nagparparit na ti loko? Paasa talaga dahi siya lalaki. Anya nga tayo teramidag. Tsak makaid na, mang pampanunot kan kuwana. Anya nga tanong, i-text ko ti am-am mo kakatrabahuan na. Dabagag mo at day ni Lander. Ibagak akayat ko ang makasarita. Wan, kastala ang teramidag. Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo na may drawing tarupam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakitinagan ni Ayat. Anya? Sika talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamat kaya man ka no girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, a moment, kasano ti panagayat ko kinilander, saan ka di? Idi pa'y lang matngamin, nga ibagbagak kan kaalipata mong dedya alander. Pangnamnamaan na kalaang dedya alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ang tagadal, best. Talaga siguro, adyak gasat ti agayat, kan paayan. Nang runa, kat saan mat ama ilibak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti parikot, Reggie. Apaya di mo kaya tagtuloy nga ganal iti kolehiyo. Awan mat papa. Kas lamasan tutak ngaminan nga giskwela. Anya, agam sayang mat. Rumpang dala nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kit di tag-eskwela. Tapno di kang babawi at di ka nag-eskwela. Mangala ka iti uray anya a korso. Masadutak nga ruden. Awan kanas ko nag-eskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti dadumak kaya't na tag-eskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruden pa. Aglako klangan iti street funds. Kanhalo-halo. Ngam tag-eskwela ang papa. Please. Siga man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay mo tanako ng tikas tama na. Naibaga ni manong mo kanya, adi mo kanon kaya tiagtuloy nga giskwela. Porgi jak na itagtuloy ang eskwela. Awanin arapap ko itibiyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mat akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka. Masadot kan nga giskwela. Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pagiskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrek iti pagadalan. Si kamatan nga da ko mapagiskwela na ti sadot. Hay, anay nga rin ti mabaling ko.
Kaya talagamot ama sa duta ko nga tuloy di kolehiyo, manang. Sayang lang di kwarta, no agin rolag, kadyak man lang maiulot ang hadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama, pukaw la pukaw. Anya launa yati pukaw yo. Nakababaing ka nagiti karo pa. Riyaw kayo ariyaw. Hinton kwan, ibagadan to laki din nga adagap-apan iti balay. Riyaw ariyaw asasawam mat. Panangayabla ang matday chay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman nga minan ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama, pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutang baybayan. Anya nga mindag ito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus, gatang kaagatang iti kurimat-mat. Abay, di ka makontento kadag ita kurimat-mat mo. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus, apoya. Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke! Tumatang kayon! Halo-halo yun dita! At dampay barbecue! Umayen mga suke! Kumatang kayon! Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie. Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha? Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Ang nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltal gid at trabahom. Saan laeng adayta? Mas respetuan da kanto pay adag iti tattao no may sakan to na professional. Ay na, okay ako niti kastong estado di pa nagbiag kumanang. Naragsak ako, nga uri kastoy lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Sana kas kadag iti daduman dita, aday talaeng makichistis miss, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramidan da. Ita Miss F, itultuloy ko latta ti aglaklako kadagiti street foods. Jak man mo, ngam talagang awan matan ganas ko nga agtuloy iti kolehiyo. Panagriknak kat masaduta kon nga agiskwela. Sayang laang mati kwarta nga aramatek no ipilit ko ti agenrol kat jak matlaang mayulo ti agadal. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Reggie. Ken ka pagayam, Reggie. Ubing kapay. Bay ampay lang dayta ayat-ayat. Ti kasayaatan nga aramidam ita kat ituloy mo ti agiskwela. Sayang matigundaway ading ko. Sayang titawan. Amangan no intundumtang ti aldaw kat agbabawi kanto gapo iti di mo panagiskwela. Agiskwela kakit di habang kayat da kapay apagiskwelaan dagiti naganak mo. Maawatak tiriknam. Ti kinataom ti kayat ko asawan. Angam di mo rebang ti agpailuyos iti riknam, taamangan no isunto ti mangisadmakken ka. Awan matkit di dakos na no kayat mulat ta nga ituloy ti panaglaklakom. Ngam panagkunak, kat mabalin mo mat apagsabayan, wenno paggidda ng tinegosyo kan panagadal mo, no lakit di takabaalam. Nasaysaya at matlaang no ituloy mo tagiskwela, iti kasta kat adamat malpas mo. Saan laang apara kadag iti dadakkal mo, no di kat para matlaang ken ka. Alakastan pagayam Reggie, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F.
drama. Agyaman kami itiingkay panagdangay